раиси кумитаи маҳаллаи хайрободи ҷамоати деҳоти Работи шаҳри Турсунзода Абдунаби Нозимов аз ҳисоби худаш барои мустаҳкам кардани соҳили дарёи Ширкент ҳиссагузорӣ кард. 1 моҳ мешавад ки номбурда бо фарзандонаш дар соҳили дарё кор мекунад. То имрӯз зиёда аз 100 метри соҳили дарёро бо қуму семент маҳкам кардааст. ӯ ният дорад ки корҳои соҳилмустаҳкамкуниро то масофаи 150 метр иҷро сохта бо ин роҳ аз хавфи селбиёӣ деҳаро эмин нигоҳ дорад. من نازیمov عبدالنبی وکیل دهه خیرآباد از سال 2010 من در این حال رئیس محله همین دهه میباشم. راهبر شهر تاکید میکنند که پیشگیری از آفت‌های طبیعی باید ساحل مستحکم کنی با درجه عالی برای مانده شود. من تصمیم گرفتم که یکمون ورزشگاه داریم ما چقدر که دیده ایستید این ورزشگاه برای خف و خطر از سیل ساحل مستحکم کنی اعصاب خودم کردم. و برای محله باشد من ساحل مستحکم کنی اینا باشم تصمیم گرفتم که من اعصاب خودم زیاده از 100 متر ساحل مستحکم کنی رو با انجام رسونم. агар соҳили дарёро мустаҳкам намекардем дар вақти сел омадан ба варзишгоҳи маҳалла ва хонаҳои назди дарё хатар таҳдид мекард, мегӯяд Абдунаби Нозимов. ҳарчанд ки барои анҷоми ин кор раиси маҳалларо касе аз ҳамдиҳагон дастгирӣ накард, вале Абдунаби Нозимов ба умеди дигарон нашуда худаш барои анҷоми ин кор даст зад. ном бурда гуфт ки барои соҳил мустаҳкамкунӣ 11 тонна семент ва дигар чизҳои заруриро харидорӣ кардааст. اگر مردم دیها بیام اگر سرمایه‌گذاری خود را میکردن قریب که دیهای ما از خف خطرهای سیل پره ساحل مستحکم کنیم با انجام میرسیم. از کارکنای اداره آب تامین کنی باشد انا آچیلدی وقتی با من بسیار یاردم خود را سهم خود را رسانده شده است. تشکر زیاد و تشکر زیاد برای شهرمان که هم خلق همکاری خلق را به حد قریب ما هر ماه با رئیس شهر واخوری میگذارونیم. به حد میندار هستیم رئیس شهر از جنوبی عالی از پیشوای ملتمون جنوبی عالی محترم مولا رحمان که به حد غمخوری برای خلق کرده شدند. با سهم خود را من همچون استای کلان در تحصیلات میانه علمی رقم 33 از آغاز ساختمان 2 سال شد، زیاده از 2 سال شد من در همونجا سهم خود را گذاشته شدم. сарзадани офати табиӣ касеро огоҳ намекунад. ҳеҷ кас кафолат дода наметавонад ки офати табиӣ кай ва дар куҷо рух медиҳад. аз ин хотир пешгирӣ кардани ҳар гуна хавфу хатарҳо ба манфиати кор хоҳад буд. раиси маҳаллаи хайрободи деҳоти Работ иброз дошт ки хуб мешуд агар дигарон ҳам дар амалишавии ин иқдом саҳм мегузоштанд, зеро барои як нафар амалӣ сохтани ин гуна корҳо гаронӣ мекунад. дилшод раҳмонов, Зафар Ҳасанов, хабар.